Dunia pun bani mina na ngwampin garso kamza ha. Na wen nam la pa ka to nin kare. Ko chant daliza mpelle labe. Kazan pencil sabal na mbule pa. Akolan baniranga dunia ngo akolan banga ba te guruma. Amaka yo banyara. La ya yellow. Yes, Jimo Caterpillar boy inside Tamale. Caterpillar Sasha, come here inside Tamale nyala program shelter yina. Donc quoi 90 minutes za sa enfane. Ye to achara be Tamale chenvien ya na mbe chenvien ya za sa. Caterpillar pamba ka wekana dumo pune te cargue les entités. Te menon zorson zon kamal pamba yi dumo pune ke impo milisham. Even though zon nanye tout le ka wekana dumo pune midi tabendere chenvien ya la ngazantité za sa. Tinyala ba male Mr. Yusuf Ganye onyala administrator Tamasco Tamale senior high Mbalama kama Mr. Osman Wantof dalaka sokamza samio onyala centralized installer kalanye ngunkulu mandele ka kware de nyama yes benir ba ima ka to boldu mo pune ye tetezam ye to ashel ezo mitimine an yuli ye to ashel ma enta de becheso tezasa yala bam be de pune to ama tenem nan zorson because tenen nu kadene ka ko biane do temba pa ba kamal be kamal manema so tezahanu kul biala denema zo to bona ti chante yule bleaching simin symbol bleaching ma ka dagbamba bambole kama ami wala kan yelma en je pam niga antani ngbonkom kama bleaching ma me patula jabo en viga nini be ka a jele kanin mote te gara den moma ye to aka te bonne te yulizon so de so ka te ganu bol te doara pamba yima yebe be kena dumo pune ka te zamle en zantenya en yulum bone abu moaz mananye ho sizante jimo cheka namba marhabi kana pamba yi marhabi Goya. na mta zon na nyete te mina tuli te jimo pune midi tabelere cha ito do te jimo bo Masha inshallah. okay so I commence on the previous program sha tempon nan To de chenvien yalanga. Okay. Masha kam chenvien ya. okay So Mr. Yusuf dan pense de kat kanama. okay Mr. Yusuf Ya mangaya ngbadwale. okay And most of the program okay and some of them I comment. okay So it is on that basis ka decide ka no it's important and at least tibakana ngatishi pass through yes okay cheka to ko sase na ba pe wane ti yalla zo to bona te yilla bleaching kwa jebo ye to am mbala ngoma ti tuzo paba ni haliti na chimbumo shabiane na wen to la ningbon kom shere ka anyele gba ka din to na avial pam sahabe sunsune ka anye ko chante tawo ningbon kom mo man ta ningbon shere ka anda mi o shamma kare de la palala to bonne te yule ya ayi di chuta nyala wula zanti dadam so ngum mal kala shele ka disare no zang kala shele zan pa de pune chuta bokar ne to tumo ne tule ne yunen kana Mr. Yusuf san okay empire pam before kati yele about skin bleaching okay the tuene telam yang tele den bleaching okay skin bleaching alle kazungu karapire okay from te banoko nkarambiala about it okay the mala the player over centuries wow yes over 300 years ago then you know be today kazungu okay and the may ten karambiala zang par pulo the wehne kaman selminsi nira nkana ngwana okay anya so ka bede kana with different color from us yes and kataleba karimalla kamang they are superior over us tel nenye bening bon ko ma karbier ko ka chete dinwa katren yulwa karangman la bambiti tuni okay yes okay that also are to some of the
kama bin yar shinga bin nesim shale bin zan kanama also ne slave trading anya slave trading nira kana ka bagbare tun wananim asdaba so lala superiority ma ana sare bro dinnum nya another thing ka tele kama silmisma da malladiya ahead of us with respect to kalama ana sare ba kalli ka kalama dinne best than us ana sare so lala bin ma la from that is where ka skin bleaching ma Karapile. Where we see the whites superior over us. Good. So as then can now with time, ka at a point ka realize kama karman la kama bleaching ma if I bleach anung bana, the man la kama ni liabi bede kalama be nyi kalama yi bright man bede ma. It's a center of attractiveness for you. Ami agbani yere fashion. So that is how kabin makar play. Be dote me katiza hadi yisi kamin ka nyaka te manema minti bia kabin no kabin in the lab skin bleaching. So didn't transcend kana halle. Ne zungu ba nang mala men jeni nche de bunu pam. Didn't transcend hal kapte kana lo mana. So research where from the WHO, that's World Health Organization, in 2011 shows that in Africa, Africa can't skin bleaching. Bleaching, yes. No. Even in America, and other places. Bleaching, Jenny. So, lala bleaching mama karanyala kama soban tukul muhama kala jark pa shangadinya mugo pa he to akayero. Ma minister misma bani bianma. Bugo bi pa. Yes, of course. Kashab classified as bani yeah. Yes, that's a fact. So shab jani bugo malla bugo ni toner banang bana shab. Karang nibung manba. But Ali bana bandi bo kole kamantene na tole sham. Ami agbani shama. Good. So now let's come back to Africa. Ali Africa ni yele to ashele ma generalize genetically ti ngwana fe no one te lela. Yes. Africa tenin nzan skin bleaching. Nzan ngobole finya they were polish. Understand. And early research Sheldon Wu in 2011 we had come on Nigeria on top of the list. Kama Pajebo Polo ni 40% of the world non skin bleaching. 40%, so 60% in Benondebo. Sorry, 40% of Africa non skin bleaching. Yes. 40% of what? Africa. Non-elastic skin bleaching. And out of that 40%, 77% Nigeria kunko problem. Why? So no wonder, because I really kama bubi ponse bankuli yirni polo kanna woma akulbe nye bubi sokonye ni forsable akunye bazan habija nyaba so tinto te nirbu bambe kyongo te la bi ponse bangba kulbe kyongo banan ka yulu ka twela la paje woma punuma mbetani banka de lehi. But Ali Nigeria in particular, dinche ka le kar mal skin bleaching ma tinya the car one side toning of the skin very just so be no bright skin enhancement then them za hakati lam kaza skin bleaching ma. So Ali Nigeria, especially the Igbo community ma, Ali kaman Jaws Beni Belani ma naturally bu Muhammad. Naturally bu Muhammad. So bu Muhammad bambu chiba kalama la despa bu Muhammad. Yes. Kabla enhancedly. This have a brighter lampara. Yes. Anye bu. And brightening ma anye ngle she akupa resource haka. So that is what they do. Majority of them there, that's what they do. So bu Muhammad all person ng banama pa ay nyala
man senem inga. So that is why kaya majority of them kana kaya la kalama. Achana jenelbo sabla ku gasi kama ne kusako. Understand? So kabukunku vegu wiya ni kama Togo ba South Africa. Bizarre. Okay, so mbung mari annual bas so ti lab manata mamang dundong puni because the bambe ne sa so jambon so kam tabria ozone ti chon bi ponse kama nyanga hande boa de barna ne nyeshere nzante niveau so maybe anyala niveau sabel le kabwane alapsa ni bonkoma karnan ngbonji kama nirngun transformo kala la chuta bokar ne to zanto ningbunma di ku pala la sahama ma tuna ha ya mangle ne da to ha at least it is important ni ayentele benekakul do kat is bin shakam kanti man ko try and yes I understand but coming back to Tongwana because yes, and we are here to see how best we are going to educate each other. Yes, with respect to the skin bleaching. Yamangle, to so power. It seems they are failing. Okay. We are failing to understand or cherish what God has given to us. And I can't tell you the little shangadin check up and the lema. Nyana kashera bopam jeni. No look, no viola in the eyes of Ottawa and Dam. Okay. No viola in the eyes of what? Dabba. Dabba. Okay. And to boost their confidence. I understand here. At least, excuse me to say, maybe normal da. Okay. That's one of the reasons. But they are forgetting that so can no taste. Yes. Now so they are forgetting that so can many taste shell now isn't too. Yeah. So bien now so pirla asamani. Yes. Yes. It's a double by nature. Maybe in one way it is an to it is an yeah. Excuse me to say. Yeah. But I nyepa whether a taste nyela za seven lebe za aji. First eyesight man oh yeah, oh she's okay. Intention boko yenzen kana uzo. Whether good or bad. I mean I get you. So our women are forgetting that. So and we need to understand that yes, you will look good, but it's for the short term. It is for the short term that you're going to look good. Yes. Okay. I am looking good. And in order to look good, one, expensive. It will be very expensive for you to maintain. That is where you are not going to probably maybe rely on one man. Okay. That is costs man. You will be relying on different men to maintain your skin. Yeah. Maybe I have to do and two, I'm a man. With time, I am not a problem with Anambra. Yeah. So, bro, Lumbiala Tema can love Miss Osman San. Okay. So, Anya problem shanga anya with respect to skin cancer, man. Sorry, bleaching, yes. Then yaya. But because of time. Yeah, I'll come back to you. Yes, because of time. Anya last skin disease, man. These are most of them. It comes from what? As a result of skin bleaching. Okay. So ne lab na sana. Mr. Osman. Ti yalla skin bleaching yetwa pajebo yetwa. So bro yalla kamande paso munzu baby ponse banzu kabata ba kala karpana mama na zan she zan taba de pam tuzu kare cheka be pam zan be mantre dab shab different because am bona maintain akalama so ngumbe na sa hagba kabu lala tebo pa abakam karan to cheka to baby be sunsune because of maybe abware pam kadumo butu o ku darba wonye ni to tenyana. Yes to mpaya pam ne tenye sa nto kana duwone te gbat zamte hankale ninge shele zankwa topic shele ils en sont tama. Okay. Puis quand pile
tenzan paabati naawuni. Yes. To misaishi kunyele to ama za. Okay. Ba ngba ko enshi la biala. Especially te tamalon. Tenen yalo ngona ben ikana. Ti yang pole de ngala te tlan non de la basa basa. Kamon bosma simisma gba non de leme. Bami non ba non de na hankale. O yam pasla la nirma. No ngunu. Ama tenen yon tenen bon tlan chan tlan non yaay tenen pasla shama. Okay. O bonu mu mu garsel minga. So kar pushirba to never know the bin yar shanga. Then they were two never know. Come on, Kuyelma, da boggy to and da bogmami the nyanga. Only nung sham can ngona carry the maintain la kalashilom borma. Teramika nearby behind the la painting. Ne sound writing. Okay. The Punamini Tabon zone. Amatin zone. Painter and painter and Nissan. Dadamaka painter. I mean, Pabo Kubiani, Carriel, or in Malashina, or Ben spray you me. Oh, Ojene Nungbanawa Kalama, Loshapolo Nung different from other part of the body. Okay. So, come maluma, especially beat mal occasion. Or come from Zaka, Kuzan Lava, the Kunyala Cameron spray gun malasa. Kapu spray Nungbanawaza, Kogo Kapuhan Biela, Kuzoni. Tamale talk, Tamale to Ambala. There's no painter and be young. But me, Kadipunaka painter, Nissan. So, Chen Subame, be young copper bunny, Bank Pong woman, Cabo Copper Sassy. Took to stop skin bleaching. So, because the pillar you can have so come on, makeup for instance. Is it makeup? Kayarmo be the Bazasa Kulinyala. My makeup, my bama painting caban nondama. Ne years on spraying. Ma Kamabe Kuzan, whether Niku where container, be container. Kazan machine and took one, my shall be in lies carap. Kashem Benny, Carniela, the Bella can. Yes. To can once, my Malam bay lala makeup too small. Yes. Bokumalame. Carnia spraying can and yelly. O come follow Timas and who spray over Yanga, Kago Kapuan milk was on my. Subhanallah. So ye to share them papa treating Banana. So Tian Suba me. Kamane in Charasu to the Pada and Amle, Brano Amle. So Amleman and Nage, Kabi do, Kakulisipama. Koidama Kulero. Into zone po. Koe naonzo areviel pa na machine areviel pa wa ma enso hamakar la ba kalamani because you kala shalma occasion ma di ma kala la kalma ko wayina ami ne pills bien ka sonu to ku tekle karamogo nang bana lo kam within the period of 1 week. Really? Yes. Okuma pill to chelle yi pierre lanso o changla kra ka jo bi cham ba mi ban fam na opunya ni fo shaban mo ko te do abiso ka bi ma ngondi be li be komma so ko sister yi pierre lani ba mi tela chapo ko sister yi pierre lan kala kapte pu taba ko o nye bi ma ka bo han kan mo bi mbon ko eno bi mbala. So what is wrong with that? When I know Banukuyina now on Namashel, now the song Namashel to Zantumba. When no Male. No one could have a chip sharkma. Come on, non confused. No one could have a chip shark. It means that there is an injection. When no damn putamshan, there are some slow chip sharkma. Ko pa dio ko ni le son kamane
shergma nyɛla din bukata ku nyɛ a yi mali pua ka ti bɔri na a dɔɣu bi ka a chaŋ ka bi ti chiba a lala shergma ka a dɔɣu bahi na kuku mɔha paɣaba ni mi Naawuni nangbani kpeeni ti paai luɣushɛli polo n bala duniya ŋɔ puuni ba ni mi Naawuni nangbani kpeeni n gari sokam zaaha Naawuni yɛn namla paɣa ka too ninkari ka o chaŋ ti da liiza n pilli labi ka zaŋ pensil sabinli n booli pa bro yɛtɔɣa maa niŋ nyaɣasim zaasa amaa chɛ ka n suhuya ka guin ti VOCOM ka labina a yi ku be luɣuli kam ka yuna GAIDA-COM TV zuɣu na ba ti n labina okay ti VOCOM maa ka labina tɔma liga shɛli ni kuli yɛ ŋɔ maa mankind force training n yaa yihima la liga ŋɔ maa kan lukiri kiki maa n ku kana ka girl so bo moto doli maa n ti bɔhi maa na a ni yɛ kan dari niɛma man yuli wula o na alaanfee ni liga maa ko admire ka bɔhi maa man yuli okay fine mankind force training n designer ma do zo di ku niŋ ka gba zaa ha nyɛli ka di niŋ a viɛlim pam an to bo mankind shɛli shee ko o nyɛ liga maŋli zaŋ ta ka di ko kohara di mini jinjama n ti pahi jeese nima so ti yɛn yisi ni zaŋ mankind namba n zaŋ tinya di zuɣu a gba yɛn nyɛli ka bɔra ka an to n kɔɔlo Mr. Osman n dina biɛla asan ka ti yin ti VOCOM maa ti mi labina so a di yɛri eyelashes yɛtɔɣa kama paɣaba ni ŋmɛ Naawuni nangbani kpeeni shɛm hali ti paai ka Naawuni to ninkari ko mama decide ka nyɛ shɛli I don't get it. Paɣaba duniya yɛli ba ni ŋmɛ Naawuni nangbani kpeeni gari sokam zaa ka niri pun yɛlima Naawuni yɛn niŋ o mi ka zaŋ ŋun Naawuni lihi ka binshɛɣu simso n zaŋ kpiho ka ŋun sheena duniya yɛli ŋɔ ti nyɛ kama no Naawuni zaŋ shɛli too maa ka ŋun niri bɔri shɛli bala so ŋun yɛn chaŋ ti make changes niŋ taɣabu Naawuni nama maa puuni di puuni shɛli kan di yɛ ninkari maa o kɔn zaŋla leeza n pilli bahi so ninsali mi ʒiya ka ka ninkari o bɛ n viɛla so ŋun ti mali shili yirina shi o lan niŋ ninkari maa artificial n la zaŋ pahi o mi ku tooi n nyɛli shi la la bi pensil sabila bin bon shɛli wala ka bo English shi din ko zaŋ buui bayan o pun buɣi o nini bi pun peenti o nini maa ni bi peenti nini maa ni na zaha so n zaŋ pensil maa n bo ninkari maa soŋ ka mali zabiri hali diri ka taali ni paɣa ku wumsi o zabiri viɛnyɛla n staalirili o ni bɔrili shɛm amaa bi jɛli lala ŋuni to mali zabiri maa ka chaŋ ti katili daŋ mikili kama a zabiri ŋɔ ni ku bɛ shɛm ŋɔ o ti bɔra ka o chaŋ ti da binshɛɣu bi bɔni ni wiik ka bi pindili min fuhirila taba a wiik maa la nyɛli hali pumpɔŋɔ gba n dee lahabali ni bi zaŋla rɔba nim maani zabiri ka bi ni tooi zaŋli pahi zabiri ŋɔ zuɣu n kuli pamli ti n ti yi ka nyɔ ka pam a ku miyo n viɛnyɛla ka a ku tooi baŋla laa shili maa ka di nyɛla ban ni ŋmɛ Naawuni nangbani kpeeni ti paai luɣushɛli polo n bala so ti yɛn suhuba mi di pala ti ʒini la kpeeni ti tuba okay ni labina asani chɛ kan labi Mr. Yusuf Mr. Yusuf bipuɣinsi ŋɔ maa pumpɔŋɔ a yi ku yuli Tamale ŋɔ zaasa bi ʒɛhi n kuli kpalim ti kala ŋɔ maa din nyɛbu pa niŋla tom din le bɛ di puuni ka mali muɣisigu nyɛmi ti ban gba sabigi ŋɔ maa a mi nyɛ so o gba yɛn sabigi mi ka o mi gba naan lan yɛla ni nyini lahi sabigi yaɣa nyini lahi sabigi yaɣa ŋɔ maa so yɛra li kuli yɛra ka a mi je nyini lan sabigi yaɣa a bi nyɛ ka din nim chɛ ka ti bipuɣinsi ŋɔ maa bi gba bɔri ni bi kuli yina ka di nyɛ bi zaaha mɔhimi chɛni maa din kan di kuli n try nindi n pahi submission maa n ti a 112 yɛli di fiila maa a lihi paɣaba ti tum mana paɣaba maa Naawuni zuɣu is high time ka ti bu suhuya minimize ti di bleaching maa it's very bad because as an ku yɛli maa Naawuni zuɣu a bilan baŋ ni ŋun nyɛ zaɣ ʒii a bilan baŋ a bilan mi ŋuli mɔha ŋuli ku mali natural kala yes because masa Naawuni zuɣu di pa nyi ŋun mali eyesight o n yɛri o yɛtɔɣa shɛli maa pills ka ko va a yi ma pumpɔŋɔ
skin bleaching dira nyala cream ka Bamjara. to nyuma nyina be da ni irin farani mala be ka kana manager la sa banma ama pumpon pils ma ka bavana ko ku vale ko ning banan gula karatai din yan ta'ama da fala ayan vale yim karnya la kala balawu din malla an yan nan bin sha'o maintain din me zakan would cost no how do you maintain it abutunda hala alkutunda barkusa understand so these are some of the things man. Look, I have a vivid example. In my shop bishops in the business ka bisora kana masa da nya bima na on sable na on dar goli ami mitimal be shaka tumu the black beauty na hunzo ka kunya kala ma na ka na on kan bol bima na ko kana me ya kaza ko kana me na on kamin shanko admire asking kalama in ko admire asking kalama na hunzo akuvia me natural me dim solo yin sohani anya kala shal an goma to ma anya nin sham babale ne thank you na hunzo masa in 3 years kate miti bima na kana very disappointed very disappointed for now masa there are two kan kule ka wala ci kudu ko takala ma haka na zo ka bima ka fi ba ko nan man on ku puma na zo fi ba ko do you know why she reflects and I feel shelma to zo atakala ma ami la bor kala shela nda be ma akula to lamna wala ka nan lamna anya if I tend to use la kalama ne donya timal da shakar nyala kama obanya ogo bon la pasable ma what is it? It's all about maintaining you. Yeah, but me say ayule nuku yar shemo pune apan kare et dabo ma tenen kosable because na men di shahra nda biara pasu shop ko harek pama ka bipomble so small girl ko te kanane o boarmene no borek pam to ka pa abo ne papo ko ene o mirabe o rabo moha do ranan fe garma so dinyo yala ne ko kuzo man wesra because man yala do kaji kaji ni man ko kuzo man wesra ko I know yala man because on kwante shabga dinyo tiyo ne or bone oniri o bangma mpai now zo pa mara ko man pam ko yoro man be shama aviel pam bozo ka bona ni grasums no wo magie mane now zo kapto viego bang bebe spray ko boba spray so denya kana denyo yelo la on yelo no chiro bangma ne reviala kabima yelo ni ben na amria ni oyidan ma min yelo ni onimo kala kaman ai lere ya na unso ti dabbu ma shebeni ti yeto am kulbe bang de so before kan kana ne ma to ti yan na pa ma ka dafsha ban barade banjar kama kama hankal buli no ma banu pa bugwa pa omba kama at times ban yeto ma nguna de biara puni so now the mana tu mo na te dabbu ma te bada bor la ka sam pa anchano Lagaba go yes o jino yen ne kama ngba ne chene o boku bo ne we no pancha o pa yina ku mo kaw nchana la ko boron ka den me nyale so majority of the nirma at times you just don't get it as though anya pa ka force no baza anya pa jema agum ka te da bra yar na kama ne pas j'ai nyala so kampa ambo no dubian adole te pa want to abon do no good but no chete impilo skin no attracted to so kam dole ka enu amlia ka so binyan kanati di ndeboro de papa ya so then as an trigger la ben yaroma la nambalama because why will you a woman will have her own hair color naturally I bought a page mama non chant in young Muhammadu. Wula can chang push bima. So piano and Tony can borrow. So Mr. You say, how do you know Kamambo naturally or now no kuto kalashe ko moi
den kul bon ne maybe ngun kul zan la pama no ni ngana ha gbatum. That's a very good question. Now also in this modern era it's difficult to even identify. How can your ancestor quand is your man you know the family excuse me pour la no ko jadda batum shurqon. Yes be irin munta shedin be yon excuse me to say ancestor unku panzo ay nyoka nyama no ay aha ko jarbo hal wonne to tamba tasba no so ko naturally now ko zan la kalamatu now so nyama ay bon na nya natural kala nyinde be cheka so yulan yo ambo na bon natural ovielan amba amba na la so yulan bon de though it is difficult these days but you can get okay to sama ran kan labna sane bro sasku den ka mal na zanti ti bi ponse ban kulchere pon waje dabma nguna tiyan yarbe to da kuriya sule because ayin do ka jar pan bazaman kalban pa ma so ku yan bazan ha sasu din ka mal na zanti benir ba ma za pa men da ba ma za saban kul inshallah pan to pa foi ne sasu guma on kon pala o to ma bela kamane o yelne te dabma shabe ko sere pa ma Bleaching yes palen yele donc shabian hale ban slogan ya na ban jesu ban sabande na pai ku muha kaka halle ban revela disa nya se ku adu sone ton ayelo abu lala bi ayelo la ito on bu hana min ye kadda nyon ko timbe shi kolbane be shi kar kolbane disa wa kar woro disa nya se ma ne de ka problem mon pai ku nya se pai ku pulpale ka biara o ku pa ya ku bu pa jima kaka sudu disa so kan pa kul boire pa ji so madan ko sere kamane sprayman pa be blanto table da be yama be ko pa be do yinga be pa be do yile be non amlia ko oblige your skin to extend ko man tin very proud of ben sha on nang ma ko nin to man to extend comment amiro ku nyi nangwan pien biel fuba o yarala to no yi donc to maga so onye so kule na tala o gbomaji anwa non de ku ni ban garanyen sa because of kalama o mala hope comme ku yi a fatwa min da yele to ashe na aitinye ka pa viela ka ji do yele ngomma man pa ma o benyer ngomma man viela ama pa ite ku kananti realize kama ngum viela de non trompam no table do yanga o mala mind kama ya on ku yi halo nabiya yang magba bace shirumi ban nan yazama ma anyika bagbab man vinya ba mi pa zama to yin ka zama nya ba ka za yu bambanan zorson yes anyika ka da ma shi ko bi do yele kamale yeto samban so the is very bad there are so many instances ka kunya kama te dangone especially ni kurusha bam pilgi Bleaching da beaucoup be damane yes now zo anto tu damane ntinye ka agir su kuina no te pa kompi azafar bi la sar jamane koma pa bi wote pa te pa woni no to nan nin mane sa ba pentelemi kama de kuno ko jon ka ba pentel ka ta non compare ma ngi hala pin yes pe ka dale so mi je o jini penta ma ngi so anya ko o silim tama ntur ko man chiro ninmu ntur chiro ninni o jenu nan nin man ka kaji a kon continue culture inshallah how long will you the drink bila boa so before ko non la paint na show non porte feeling mami kama i bien paint but non la porte feeling lo sa dem me boa dem male gbura ay ka scrapele kan non porte man non le ka sample pale before kana non coating ma par exemple so lala bin yara kat nan te pa ma nan yon kati te ji ale ba ma o ko am Bleaching ma hal kan ngno da to lan di chemical shanga dem bi pa ma so anyam ka lo shanga karan ma ganga ka lo shanga ma sabge
kaman arabu bo shel na wula kan nan akwan ye pa ji ka ban yes mo nauni ne kul ne mo shamba ba bi sa dana ma ba donc no very simple akun ye pa tule kulle mo nu twam tunu bi moma ma anya don ma abunye ka kala shega yes aba bleaching yes to ama anyam bleaching ma anyam ka lo chapul kami muha ma twen ma don na to muha lo chapul kami muha o duna ro to muha lo chapul kami muha ona pombe doctor muha so den tu sukanye so ko ma iran bin shi boradi ka pia exemple yasa fiel me ka yasa ka sabak muha ka shanga piela karma nyul ka pia so ma da bien pam to surba ba pam solo to zo ka non de ma tene min yene tlanji because de ma chuta tete min exact ham so min bien gwa ka min ku zanu ngo ku zagu che ka tirian kwa ba yes ba pam bien ba zapam ba mala zam kar ko ek pam ma de za pam ma mo bola na ka import so nga ya biadu ka min no bire ni re biakam za kuma fana sha bunkuru fana anye nwela zaguma yes so ikto mal ikama ikto kuma peace dun don mane bro to some ala kan but ndina enjoy ra submission ma pam because lala yeto wa de nyala yeto muscle pam ba we get time kala bole yake kana tin yare to asha doctor yel nage is very broad so chekan kana kala na bro san ki zate kwal vazan zantama so no yunin kana san so ku yel ma ka zan afana west zampa ma final was kunya de wala pembona man ko pa bala so kama 112 ne yel ma ba dimanche ban dir zuma ba bor de bang de baw na so o chamdi down ajen manen changa ba sante bo sponsorship so injeni yar we to kan tike da ka bene katen dashi program ya na bone anye portfolio be de gurma to te ya shi da woni pa solo belli mete nyun kursha banne be system bani banda yusra bumbisha kazan de pachal ban dirba man shel zungama bandin da garba dini yes na won so de pachal bandin da garba dini en zungo bu yolatim kama won yelma ka ku to pa kon koma ka wala kana won de gadi a jongle because comme da zamana pa alven yelanga ka ti toru kom chera so billin ba kazan man flowers ka yora anya billin ba kazan man wazo en tin kulan yelma te dabba ma kama wa 12 lan yelma ne te dabba ma zo ka nan ma na on zo te bayan te balanji te je zago zago ma tilan jele mama ka maintain asking kala nyama just a quick one I can office headmaster secretary na unzo ka binyo je wodo che kama son 3 or 4 years no charity na unzo anyu abagna ndo she looks young fresh black and beautiful na unzo anya black ma alila lamale na on cheka da shel atiko kana tamasku ngwa zamu kar ya ka tapo madam abiyan juro an nyela sable ma ban kama nan yaro ban yaro ba kakkalin na unzo ban yaro kalama ka binyo amma hannu zo anyo kalama ko de ku brata ba gemna black aba karati tukutu mentinu so tituzo pa ma ba solo but toning down with the skin bleaching now is very bad. Okay. It long effects is very bad. Okay. To bro, afana west. To te paya pam. The revine ka sahamad na ka chi yelong ka yel bele. It's unfortunate. So we'll get time and then so te ikul zamzam sahama ka linye dapse ka te labna te bai zamzam. Ko vale yes. So te lan ka to ashana te kompula
te mabe bangum le ka unity okay tant before kat kana pion Tamale tishi bonzale okay aku kana tan ku lande jine bonzale oppositement okay yon te kat sotale te ku jila ni ma yurata ya teni mi kaso kam shema she pasora beni pa Carlon o kware nyube kula ora kan nanzo wona mbwa o nyulmara da songa ma pan ka bia fukanda da feeling nanzo wona mbwa o da bo la abiba yes te mi do da gbupta pam na on te dambozo na on zumo na mbwa tenti wo yo na on charin yelo inshallah so ti shien ma kat ko po mi Mr. Yusuf za bizim ni kat jine mer po that's nice donc ba yi sa ne do sinati ayi na ngwa madame ti hala 60 kacha asha katishia sila nyama kwate pangwa so apu swana mshaba so to kwa mpula jina ma kasirge sa palon ile ntapo sa palon ile oppositement sa mampak ne Mr. Dan au shop mane fond maza donc te fond doar la bala donc pour so comme ça fond mane okay to ngbare zanchongo kapa kwamba imane buntu nyesa ha nchana dumo pune te zan fane dem bien zantia ke dima bubutula so boyala yeto asheldon kutune be yeltete te bamba mi maybe kabiero pune kate yi banenche bugwamine bankabla hache because ne pamma jama ko jarle e mama wumben zan yeto ashan sonsong ma erente dabu ye yibumoma ente pa nina na gabo kare jene be nang port filazan na ninne sur le level mo maka vient yala mbala te zasana ko jia mo niveau sable ne nya to ma bijama man le ko zan sa ko shel zan pe jo do mete sahama ala kane te ban yo manager panye page naturally o kalama maintain with a problem for me because pamama dabma is not easy and so in jar pamma katane te bore ma do to bore ama so ibwa kule karko ngbana pam konko ndiro ya lagre di ko nchena nyon nguyente bien me dezo ti sasire me yebanda nye dako ya kana wote pa ya ma diri zore do bijama zo bir bir pune pam kana che wuntan etu ku yina tin ku jisa sheloma ba Muhammad ya no finding it easy taban sawo ba wuntan na yina nyi mama de no easy batri ya na moi deux autres sourire mais na on check atizan hawum kazan zan tumtuma na pu Mr. Yusuf nti table Mr. Osman 112 ne banye sa hakena dumo pune ntizan fan den ben zan tiyama kat sourire na amtimti za sanye wala na lanfi katita lanfi ndi yala liga ma yeto liga ma ndi tawne nyun kamyun ma anyala ngun admire liga ma dezo kango ma ndiga fiala bien galon so ma san dezo chikan zan o namba zan taya ka coleman kan full strength ka bushi haldi nye delivery no to zan liga ne mama kana san katidi o namba nyala 024 214 1831 chan la bolle 024 2141 831 ai boile mankan yala ngune mboashi o boutique yala donc bi shisha soje pa direct opposite ninde ku ya bisko to ne biara ai be mi soje pa anto bo habon wa mankan energy lok chapelo les zones ankengo ka punir kamundo jimo ka pu producer munye Mr. Dan ente table nkonko CEO GAIDA-COM CEO mbalama tizan pour son zantro beza kwa mana ka programme kana ka yunma tijbire kare viala kana on chete dalan fi montinya representative next week ten labra tizan programme ozanta assalamu alaikum salam